Винсолду өтіп кетпеді. Assalamu alaikum туғандар. Мына ящикті аштық. Ящикті аштық тағы. Азыр есептейбіз. Есептеп тұрып. Анан қалғанын есептеп тұрып. Мынаны азыр толтырабыз. Мына азыр түшкен ақшаның бардығын есептеп тұрып. Бардығына продукт алып келебіз тағы. Қайра мына машинаны жөнөтөбүз. Bunun ордуна азыр bir фура коебуз азыр. Bir фура даяр азыр ошону сразу алып келип коебуз. Анан фураны жөнөтөбүз. Мына акчаны карагыла, берекесин берсин. Аз болса да көп болса дагы. Койсо калам, тийишпе. Bir bala 9 жашар Данияр деген бала өзүнүн немесин алып келиптир. Баягындай. Копилкасын алып келип таштап кетти. Ошол жерде жарып туруп, таштап кетти. О, тыйындардын бардыгы ошону. Кече. Бүгүн саарлап. Таштады го, баягы канчанчы класс кичине эле бала тыйынын. Бүгүн таштады да мен ошону тарттым да баягы. 9 жашар бала экен Данияр деген. Ömrün versin. Taksır. Ve taksır. 200'lükte al verin de siz abi. Çok al verin 200'lükte. Жиналып калып тур, где-то bir Жакшыны жиналып калды. 60, 70, 80 бар окшойт. Кече 170 миң. 170 болгон. 170 миң болгон кече. Кече 170 миң сом жыйып, ошонун бардыгына продукт алып, шофердин акчасын майын берип жөнөтүргөнбүз. Шофердин Алла разы болчу, Салерка үчүн эле баратам дейт. Салерка койчосу келип, Алла разы болчу деп турат. О. Только Салерка үчүн Салеркасын куйган акча бердик да. Алла разы болчу дейт. 37 миң адан сондай кылып бердик да. Yemi 50 kilometre başlanacak. Benim babamla şu sürü baksa pazar. Kaçırdın? 39'un yakta 14 numara. Elinde 18. Kança oldu seninki? 39, 53, 53, 71 bolup kalan? Жақсы oldu ha? Жақсы. Gel. Ama 53. 53. Sizler öyle arkanızda. Yok, bunun nesebini beri olmuş. 53. 53. 18. Bir kağıza yazımız var ya, bir kağıza. 18. 71. 71. Sizdeki çek. 71. Bir 30 mingga dara alıp aptekadan. Ne der abi? Любой dara. Benzin, Bir canağı asmal koyga ketip turgan nimelerde Sistema. şonunda yazıp bir kağıza yazıp niye alış gerek şonu yazmayı bu şonu. Rad olsun. Bana şartı açalım. Spirit. Bana şartını Ya ana çekleri geçen aptek körgöz. Medikament qanday bo'ldi turangizlar? Medikament normal narsa. Amanat, barda amanat.
Эми ушу чогулган акчадан канча коймоду. Берег водорода, бүт бар, ал первый необходимый, первый медицинский помощь. Ушу киши лейректе служба кылып келген, ушу кишиде военный ушу кишиден сураңыздар эмнелер кетет ушу кишиде. Зеленка, йод деген қан Мен бир кагаз алып, ручка кана жана кепка чамала. Эмне керек ошолор жазсын. Анан ошону көтөрүп аптекага барыш керек. Мына ош базар арзанбы дейм да? Aptekadan alış gerek de. Ayda qancha oldu? 71 oldu. 71 oldu. 71 oldu бұл жағы. Қанша ket? медицинский шердардан Ниман бар. Кызматыңыздан кызмат. Фирмаңыз болса сатпай алады. Аптека мына ош базарда эң арзан. О. Hazır sen barasın. Ekon bargılar. Gözü barasın sen. Ол Шайырбек барып келет. Şairbek üçön barıp keldiler. Optom oşo emede. Janagı mostun janında. 69-70. 14 ming'e. Mına koş, oşonda 85 ming boldu. 85 ming. Азыр дәрісіге қанша кетет екен, нарғысыға қанша кетет екен. Резинка бар бұл. Трактор мен резинка керек. абайлауға болады. Ошо основной эле бинт, водород, марля, ушуларды керек, тампондор. Алейкум ассалам. Рома, 85, а? 87, 200. Çeke paket 88 300. Ondan koşkula. Sol koyuyorum. Мына бұяқ тақсырға жарым қалып қойырмыз. Құранбек бәқтілі қарап тұрсын. Оның дәріге қанша, продуктасыға қанша? Эмда жазайык ки не алайык шуну. Кепкеки 20 сомдо канча болот? 40 гектар 840 сомдо. 840 сом болот экен да. Майда шүлес қалıyoruz da майда тыйындар. Қайда қойырсыңдар да. Ova, kayra cevap durup kop koyurlar. 20 сомдан таштап қойыр ошо. 2 келе тұру өстін олар. Ova. Майдан. Тыйынды алып коёк тыйынды. Тыйынды короче азыр керек да. Ova, atayın oşo bala ap kelgen oşo balanın tıyını ketsin nemegeci. Соуп ишке, а? Soğup işke ketsin oşonu. Тыйынды бияк эсептеп турмуз. Ova. Тыйынды мына бияк эсептеп турмуз. Тақсыры. Мынаны қарман. Қанша шықты? Жазсаңар жазгылай мындай список менен. О, қанша шықты? 88.300 boldu. 20 сомдықтар сап қой. Söz 20 somluqtарды bere. Ber. Mına 89 ming akça oldu. 89 ming. Başta 90 ming akça oldu. Hoş kıl olsun. 4 ming. 93 ming. 93. Apteka kaçtık da yarım profil kaçtık. Ova mali. 108'de 109'da salsan Neyman'ın iskaladı varken o şeyi varsan perine koyun glukoza. Ona sistema bayağı var aslında konuşuyor. Ne kapılarsa bin çoluğu var. Sen hazır mı nereden 40 ming de eseptedagi produkt nemege ber? Produktaga ber. Kalganın bolsa medikamentke ber koy. 1000 сентті ош базардан алыш керек. Ош базарда. Kim var? Taksi baklar mı? Аптекаларда ошол жерден алып келет. Продуктаға сіздер барыңыздар. Produktaga biröň bargıla nemege biröň Короче, bargıla. bu yerге жаздым мен 93 миң акча чогулду. Ova 93 ming. Boldu. Katır balı ola bir yerde onda var dege orozo karmağa Kudaydan korkan baldarız onday. Hiç gerek yok bizge. Buna hazır aytып atasın bu miyesine жазылып atat boldu. Gerek yok. Байке жакшы тосуп алыңыздар. Эки-экиден бөлүнүп. Бияк кийимдер бияк коюп. Allah razı olsun. 93 мына жазып коюн. 93 миң акча жок. Кийимди азыр азайсын. 40 ming produktaga ajrattыңбы? Жоқ, бұл аз дәрінікі. Dərnik ha boldu. Kalganı bargıla ne yap kesin?
May apkesine may жоқ болды да что-то. May, litroy, may, guruch, litroy, may, tuz. Makaron. Makaron ko'p, makaron ko'p. Litroy maydan alla litroy. 5 litr emas. O to'ra. Только litroy. To'ra bölgende eme oldu da. 5 litrni böle almay qaladi. O da. Mına коробканы скоштап кайра ордуга коюп койгула. Уже бияны эсеби чыкты. Ооба. Канчага бер? Канча? Продуктагы калганын иштеткиле полный. Полностью. Ооба, бер. Келген акча менен биякта калды, тиынды чыгарып алдым. Мынаны дарыга апар. Шофер, водитель. Мына жигит. Өзүз барбазактар үчүн жардам берем. Allah razı olsun. Колустан келгенден. Bint alasın, yod, perikis, водород, bağında kiçineke spirtlerden algı məlü. Medisinski spirt. Koşular. 93.500. Bölüşen üzeri. Bu yakka 94.500. Tek koy bak duruyor. 94. Жазып қой, 94.500'den. Жоқ, бияққа салып қояр. Biyaka sap koyalım. Бұл неме азыр шопырғадағы жинашыбыз керек. Азыр майыңа жинаш керек, майына. Мен майга жинаш. О, майға жинап берели. Болды, сіздер Skoç, zakaz. Садырбек. Үкем, сен барып өзіңді немеңді, Kim bozara ketdi? вазипаңды атқара бер. O paketten birini 105 lira tiyinde de koysun. O da. Allah razı olsun. Gel o da. Ballar borçlular var ve bir başta dayak durat. Borçlular var ve Hakkenge gitti. Arabayla içinde oturdu. No, şu bir saatte bir kelip durar şundalar. Ya azazdan böyle parmağım bile. Aytdım öyle çok olup kaldı. Акча правда ол, акча. Allah razı olsun. Allah razı olsun taqsir. Çok rahmat. Allah razı olsun abi. Oldu. Amin. Yok başkası gerek. Bu bar bu karısı bir 10 toçkan başına aylantirip kayra geledi da. Erten geledi. Esinden çıkıp kaldı. Yedek emas bu. Балдарга памперс алгыла дейт. Продукта ким кетти? Памперс айтып койгула. Ошолорго памперс. Бар, а? Нормально. Памперс. Азыр уналар Азыр алып келсе, мыналар алып келсе болду, толот, а? Болду, шуну менен толот. Анан фураны коебуз. Коярыңыз, коярыңыз. Давай, разгрузите, жигиттер. Seni aldı aydakma. Yerden ben açıyorum sürüyor öyle. Açar mısın şunu? Daracak yol cevap kapat. Bol. Ecem özü görsat beretke. Mayda var mı? Anti içinde et Mediko nemegen qoldi? Medikament жазып қой. Medikament жазып qo'y sirtma. Cevaplı doktor ya. Allah razı olsun Ece. Rahmat Ece, Allah razı olsun. Varenyalar gel oda, salenyalar, giyim geçek. Var yok. Var yok tap gel oça. Bunu Allah var inesin. Medinisa çoğulu süleyri. Yok çiçeklerden yarım Prima kontakt. Allah razı olsun Ece. Kiyimlerinden koyacağız. Skoç, zakaz koyacağız.
Мына Ош базары. Ош базар, мына Ош базарының тұшында. Мына Рыскулова, Бишеналиева. Мына ушул жерге алып келиңиздер. Алып келерлер ушул жердебиз. Bitta skoç alып kelip beringizlerçi. Bitta skoç. O baykeler meylingizler anda. Meyli. Allah razı olsun. Aman sen jet olgula buyursa. Otur, çoğun rahmat. Bayke meylingiz. Assalamu alaikum. Kolunuzlardan gelgenini alып kelerler. Benim. Meni qarabım ha. Benim. Sen bunaqa özüň bar bir may alып kelesin bir nesi alып kelgin. Sekin süйлөшкөнчө barba. Skoç var ekan. Makulu? May, çay, bardı ondan litrovый may alып kelseňiz жакшы болот. Litrovый. Bölgöndө. 5 litrovый. Ооба, litrovыйлар жакшы болот. Litrovый olsa жакшы болот. 1 litrliktер olsa. Ооба, бiri билөгө birden бере коет да. Onda un, makaron, sakaron. Бар жокто алып келериңиz. Adımla nemeye var. Алейкум ассалам. Келиңиздер. Ооба, şu жердебиз. Азыр кетиребиз, Куда кааласа толтуруп. Hadi ona 5 sarga var. Болды, все, хорошо. Мына туғандар. Hazır salahat ala gel bıraksan sen. Vardı. Жоқ, вообще барсаң да. Баткенге гуманитардык жардам. Мына эл сомдорду. Жазгыла эл сомдорду. Мына тугандар. Ош базарынын жанында Бишеналиевада турабыз. Алып келе бергиле. Ушул жерге алып келе бериңиздер. Мына Бишеналиева. Ош базарынын жанында. Мына биздин жаныбызда Ош базар мечити. Мына ушунун жанында турабыз, могу жерде. Давай. Жигиттер алып койгулачы. Келиңиздер, жардам берип коюн. Kenzer ana. Yardım ver şu konu. Болду. Рахмат. Allah razı olsun. Çoğun rahmat. Allah razı olsun. Hazır bu kesin bunda basalazdan жеңилирагын üstüne basalım. Gruppalarga bölüşüp koyula tuganlar. Facebook'tan. Boldu. Makul. Azamatlar. Facebook'a kirgile. Facebook'a girip bölüşüp koyula. Диванные войска в наши. Надо работать.
О. Ооба, Кудай кааласа Ошко, Оштон ары самолет менен алып кетет экен. Ооба. Самолет дайын екен иншалла. Алла разы болсын. Азамат. Чоң рахмат. Қолыңардан келгенді алып келеріңіздер. Bir коробка китлап, же bir баклажка май. Қолыңыздардан эмне келсе алып келеріңіздер. Жоқ, мен ушул үйдөн чыга албайм десеңиздер, мынанда эл сомдор турат. 0550 20 0007. Мына ушуга сала берсеңиздер боло берет. Мына Ошбазардын жанындабыз. Ошбазардын жанында Баткенге гуманитардык жардам мына. 0550 20 0007 0792 98 97. Şu номерлерге çalıp адресті тақтап сұрасаңыздар да болот. Мына. Рыскулова менен Бейшаналиеванын кесилишинде. Азыр мына машинаны жөнөтөбүз. Аркасынан дагы бир узун фура коебуз. Ошого да топтоп баштайбыз. Алып келе бериңиздер. Кандай жардам болсо бардыгын алып келе бериңиздер. Ал жерде эмне жетишпейт дейт. Кийим-кечек жетишпейт экен. Үйүн таштап эле качып чип кетиштир. Балдар үшүп атат экен. Кийим жок, детский кийимдерге жетишпейт дейт. Чоң биздин багы ошол жердеги энелери, эжелерибиз үшүп атат экен. Эгерде мүмкүнчүлүк болсо баягы халаттар, тапочкелер, ошо первой необходимости, багындай средства гигиены, мисалы үчүн самын, зубной паста, ошолорду да бериңиздер туугандар. Алып келип, ушул жерге алып келе бериңиздер. Биз ушул жердебиз. Колуңуздардан эмне келсе, bir коробка китлап болсо дагы, эмне колуңуздардан келсе, алып келип бере бериңиздер. Мына көрүңүздөр, мына элдер вареньялардан бери немелерге, баклажкаларга куюп алып келип берип атышат. Бин, спирт, аналгин, парацетамол, ситрамон, капитон, мезим, менталгин, памперс балдарга, мына каражаты, тиш жугуз пастасы, самын дейт. Туура ушуларды алып бериш керек.